basibhalele bayaqinikisekisa ukuthi uKristu uzelele emhlabeni ekuyikho ukuzofela izono ukuzozisindisa kahle ethi usebenzisa lelo gama to save sinners angithi. So ithi-ke mzalwane ucabange nje, just imagine uyagula, siyakwazi ukugula sonke angithi. Let's say uyagula mzalwane, useyinhlungwini, njengoba useyinhlungwini uloku uyasafara bazalwane, udinga ini? I-medical assistance, but uthola ukuthi akunabo doctor. Kuzoyenzakalani nawe mzalwane? Uzofa. Uyagula, usephainini, useyinhlungwini. Just imagine, yamkhumbula uJob akithi ukuthi bekaseyinhlungwini ezinjani. Let's say ufana noJob kodwa akuna doctor, uzofa ke bazalwane. So akekho umuntu okhona ukukusiza leso sikhathi, kusho ukuthi ufaceane nani? Nokufa. Imagine ke mzalwane usezonweni ke manje, usezonweni, isono sikubambile, size sikenze sikufakela umthwalo, usithwele bazalwane leso sono leso. I-guilt yakho uyazi ukuthi ikushaya to the point yokuthi uyazi ukuthi uyolahlwa uma uyofa, makufika isikhathi sokufa. Nalapho udinga umsindisi khona bazalwane, udinga ukuxolelwa izono, udinga ukuklinzwa bazalwane izono, kodwa kungenamsindisi. Just imagine ukuthi leso sikhathi usezonweni, you are burdened with guilt bazalwane, uyazi ukuthi ngiyolahlwa mangifa la. Udinga desperately ini? Insindiso, kodwa akunabani? Akunamsindisi. Kuzoyenzakalani ngawo? Uzofa ngithi. Same answer le yaloyana okungena doctor ngithi. Kuba ke kumsindisi namhlanje, kube sonke sinjani? Sifile. I know ukuthi siyofa, sifile. Surely kube sonke sinjani? Sifile. Ngoba isono bazalwane siletha ini? Ukufa okuspiritual akithi. Spiritual death iyelethwa yini? Isono. Bese ekugcineni kulandela ini bazalwane? Ukufa okunaphakade. Ethi umuntu umoya nomzimba. Umzimba uyasala la emhlabeni. Mase ufile bazalwane, umoya wakho ubuyela kuphi? kuNkulunkulu. Basazi kahle ngithi ubuyele eHades ngithi la uyolinda khona. Uloku uyathormenteka ngoba bekungena msindisi. Ufe kungenani? Cela sibheke bazalwane ukuthi isono siletha ini. James chapter 1 verse 14 to 15. James chapter 1 verse 14 to 15. Kepha yilo naloyo oyengwa ehungwa ngezakhe izinkanuko, ehungwa uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono sesibephelelisiwe sizala ukufa. Yaliqinisekisa ngithi James ukuthi isono sizala ini? Ukufa. Imagine ke lesasikhathi awunamsindisi and ukuphi? Usesonweni, meaning ufila ngithi bazalwane. Sidala siletha ini? Ukufa. Does it mean iloko ku physical? Lo akukhuluma ngakho. Iloko ku spiritual again. Ukuthi sikuhlukanisa nobani? NoNkulunkulu. Cela sibheke na ku Ezekiel chapter 18 verse 20.
Ezekiel chapter 18 verse 20. The soul who sins shall die. Ibambe lapho mzala. The soul who sins shall Die. die. Sibambe lonke ethi yiye sise kuyo uEzekiel ukuthi siqinisekele namhlanje ukuthi umuntu owonayo uzofacana nani nokufa. Kodwa sibonga ubani bazalwane uNkulunkulu ukuthi khona lo msindisi ngithi nje umzalwane esihlokweni asho ukuthi Christ came into the world to save sinners. Sibonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi thina sifile bazalwane sihlukene noNkulunkulu kodwa wenzani wathumela uKristu ngithi ukuthi ayoba umsindisi specifically wezwe ngithi cela sifunde ku1 John chapter 4 verse 14 siqinisekise ngezwi 1 John chapter 4 verse 14 sibonga uNkulunkulu bazalwane sesazi ukuthi isono siletha ukufa kodwa uNkulunkulu wenzeni ukubonile lokho akafuna abantwana bakhe bafe wenzeni na John chapter 4 verse 1 John chapter 4 verse 14. And we have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world. The Father has sent the Son as Savior of the world. Uyifunde la yesizulu. Thina sibonile siyafakaza ukuthi uyise wayithuma indodana ibe ngumsindisi wezwe. Wayithuma indodana ukuba ibe yini umsindisi. Uzuthi uyaqinisekisa uthini mzala? Siyafakaza Uyafakaza angithi ukuthi uyise wayithuma indodana ibe ngumsindisi wezwe. Wayithuma indodana ukuba ibe yini umsindisi wezwe. Sesiyakwazi lokho. Angithi manje fanele sibheke ukuthi le ndodana ithumile ivele yeza nje bazalwana ishiyeni lezulwini kuze izele wena special ukuthi izosindisa wena na. uKristu bazalwane ushiye ini inkazimulo kaNkulunkulu yezulu. Ushiye inkazimulo yani yezulu ngokuzimisela okukhulu ukuthi enze kube possible bazalwane ukusindiswa kwabantu. Azi kahle ukuthi yina emfaceile lapha yana. Bowuzovuma kuba bowazi ukuthi you crucify. Siyayazi anze ngithi bekazi kodwa willingly and lovingly uye wahamba bazalwane wanikela impilo yakhe for thina. Ushiye izulu. Ayikho into compare to izulu emhlabeni. Kodwa ulishile weza wazosifela ngithi wayenza kube possible ukuthi namhlanje sifumane ini insindiso. Uzenze waba inceku bazala waba iservant waba phansi. Uzenze waba inceku wafana nabantu ukuze azokwazi ukuexperience ini ukufa for thina. For everyone okhona emhlabeni ayithi sifele sonke kodwa ekufeni kwakhe uye wazehlisa wazisa emhlabeni ukuthi ayoba umuntu. Singakhohlwa ukuthi ezulwini akukaze kufika umuntu. Kusho ukuthi uNkulunkulu bani uKristu ngithi ushiya uNkulunkulu wehla wezemhlabeni wazofana nathi siyabantu ukuze namhlanje yenze asifele bazalwane. Uzehlisile waze walalela uNkulunkulu waze kwafika kuphi esiphambanweni. Thina besizothangisaya ngithi ngoba it wasn't easy for lento yenzile uKristu. Cela sifunde kuHebrews chapter 2 verse 9. Uzehlisile waze wafika ekugcineni waze wafika esiphambanweni bazalwane. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death crowned with glory and honor,
that he, by the grace of God, might taste death for everyone. For everyone. Angithi kodwa sibeke ini ukuthi uzihambule kanjani? Cela uyifunde mzalwane lesizulu. Kodwa siyambona owenziwa waba mncinyane isikhashana kunezingelosi uJesu. Ebekiwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa. Ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke. Ezwe ukufa ngenxa yani yabo bonke. Cela ufunde no Philippians 2 verse mzalwane. Philippians 2 verse 5 ukuya ku8. 5 to 8. 5 to 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Even the death of the cross. Angithi ube obedient kwaze kwafika ekufeni ukufa on the cross bazalwane. Amen. Angithi siyayizwa ukuthi into enkulu kanjani le asenzele yona. Kodwa umuntu angazibuza ukuthi why mele azosifela yabo afeli izono zezwe lonke. It's because bazalwane uNkulunkulu yenzeni uyawasithanda. uNkulunkulu sithandile angithi. Amen. Bengeke amthumela ngenathando lokuthi ayofela in abantu. And uthando bazalwane yilikhiyo yani yesono. Yikho lisitshela iBhayibheli kuJohn 3 verse 16 ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe. Singayithathi kancane lo thando lo bazalwane lo uthumela uJesu liyo iremedy yesono. John 3 verse 16 uzalwane ngicela uvule Romans 5 verse 8 to 9. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Kuthi obeliever kuye angabhubhi kodwa abe nokuphila okunjani kodwa singakhohlwa ukuthi usithandile kuze amthumele. Umuntu ongenathando ngeke abonise iaction. Uzosizwelela kude le ukuthi abantwana bami benza izinto engingazithandi athulile uNkulunkulu. Kodwa siyezwa ukuthi usithandile waphendula lo thando into action wathumela ubani uJesu bazalwane. Ngicela ukufunde mzalwane Romans 5 verse 8 to 9. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe siyakusindiswa ngaye olakeni. Siyakusindiswa ngobani? Ngaye olakeni. So isono bazalwane yiyo the one thing ezoskipta out of heaven. Siyakwazi lokho bazalwane. Isono, that's the one thing ezokhipta umuntu out of heaven. Imbeke kuphi? Esihogweni bazalwane. Ikhipta out of heaven sikubeke kuphi? Esihogweni so. iBhayibheli lithi sini isono bazalwane. 1 John chapter 3 verse 4. Fanele sisazi lesono lesimasizokhipta out of heaven sikufake ehell. Fanele usazi ukuthi sina ngithi. uNkulunkulu akufihlelanga uyakutshela ukuthi sini sono ukuze ukwazi ukusigwema ngithi. 1 John chapter 3 verse 4. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Nayo-ke bazalwane, sin is lawlessness. Ngesizulu umzalwane sekayishilo yini? Ukweqa umthetho kaNkulunkulu. 1
Fanele si-understand into eyi-one bazalwane ukuthi uNkulunkulu ubeka ama-boundaries ekungafanelanga senze siye beyond wona. uNkulunkulu uyo wadala umuntu angithi makamdala umuntu waseta ama-boundaries ukuthi umuntu ayenzeni aphile within phakathi kwalama boundaries angaphumi lapho. Phakathi kwalama boundaries uNkulunkulu awabekile bazalwane kukhona okuhle kuphela. Phakathi kwalama boundaries kukhona okuhle okusilungele bazalwane ukuthi kusisize ukuthi siphile impilo engcwele. Phakathi kuma boundaries kaNkulunkulu kukhona lokho okudingakalayo ukusenza ukuthi sijabule sibe happy and sikwazi ukuthi sibe happy for kule mpilo nezayo. Mase singasekho happy bazalwane sesiphumile kuphi kuma boundaries labantu. uNkulunkulu wabekile laba boundaries ukuze phakathi kwawo ayikho into eswelekele bazalwane ukuze asisize ukuthi siphile kule mpilo esikuyo nezayo ekuyimpilo enjani engunaphakade angithi. Lowo ke bazalwane ahambe enzene asuke kulama boundaries kaNkulunkulu uye lo uNkulunkulu ambiza isona. Because usuka mawuphule ini umthetho wakhe yinto ekhiphayo kuphi inside the boundaries zakaNkulunkulu ukuphula ini umthetho and mase uphula umthetho kaNkulunkulu uNkulunkulu kubiza isono ngoba isono yini weqhumiyana umthetho angithi. iBhayibheli ke bazalwane liyasitshela ngezono ukuthi different kinds of izono azibekile uNkulunkulu ukuthi usukweqe muphi umyalo yabona. But sizobheka a few la ezosiza ukuthi sikwazi ukuthi singayiqi lemiyalo kabantu kaNkulunkulu. iBhayibheli ke bazalwane lithi isono ukungalungi. Let's see food. 1 John chapter 5 verse 17. One of lezo zono ukwenza unrighteousness ungalungi. Konke okungalungi kuyisono. Kukhona isono esingesiso esokufa. Konke okungalungi kuyini? Kuyisono. Fanele siphile impilo ezinjani kanti bazala kuze kuthiwe silungile. Ezinjani lezo? Cela ubaphendule bazalana bazalane. Titus chapter 2 verse 11 no 12. Fanele siphile impilo enjani kuze singadisqualify singabalelwa as those who are unrighteous bazalana ngoba sizile ukuthi okungalungi konke kuyini kuyisono. Ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisa kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa. Nayo kuqala sidele ini Ukungakholwa. Nezinkanuko zezwe. Sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesikhathi samanje. nakho-ke mzalwane bathi sihambe ngani ngokuqonda kahle kahle. You must live soberly. Uhlala usober. Umuntu osober onjani bazalwane according to God? Ukhona ukubuza ngithi intando kaNkulunkulu if ufuna ukwenza into ngithi ngifuna ukwenza into ngifuna ukwazi ukuthi i-right na lento le kuNkulunkulu. That's being sober ke mawenza kanjani. Mawuhamba kuphela bese ulandwa sowule awubuzanga. That's not being sober. Kodwa mele sazi ukuthi fanele siphile
godly lives bazalwane, futhi sibe righteous, sibe njani, sibe sober futhi. In order for us to be right, fanele senze right. Kuze bathi right lo muntu kusho ukuthi wenza into right. And kusho ukuthi uhamba ngani within the boundaries, again, akahambeli beyond, again. Futhi iBhayibheli bazalwane lithi ukungakholwa kuyisona, again. Amen. Cela bafundele bazalwane, Romans 14 verse 23. Ngongena faith bazalwane, weqa ini umthetho kaNkulunkulu just by not having a faith. Kepha ongabazayo sorry Yeah. xa edla ulahliwe ngokuba ungeke ukukholwa konke okungaveli ekukholweni kuyisono. Ongabazayo bedla leyo nto leyo eyenzile ayithi akakholwa ukuthi le nto ayidlayo into eNkulunkulu ayibusisile, meaning lo muntu yini kuyisono. Just imagine ke bazalwane, nangu uAbraham uNkulunkulu yamthuma ukuthi aye kuphi ayosacrifice indodana, akayikholwa leyo uthi angilapho. Oh noma aya lapha akaye asho ukuthi uNkulunkulu has into right for me lapho. Lo muntu wenzani uyangabaza le ukuthi I want ngiyoyenza ngiyobulala umntana yabo ubuza into eziningi kodwa siyithole leyo nto leyo. Yayibona, so every time we do umsebenzi kaNkulunkulu or senze izinto zikaNkulunkulu, we must do by faith. For example, makuyoshunyayela sithi abaphenduka abantu kuyafana, asakholwa lento ayishoyo uNkulunkulu ukuthi bazolizwa lebahlaba ngithi baphenduke basindiswe, meaning sesiyenza without faith, and leyo nto leyisono leyo. Yini futhi so cela ufunda uRomans 10 verse 17 ukuthi so ifaith iza kanjani bazalwane. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuza kuvela ngezwi likaKristu. Uzwa kuvela ngezwi likabani likaKristu. Every time uyenzile into eshiwo uKristu noma eshiwo uNkulunkulu, leso sikhathi leso wenzani ubalelwa kubo labo abakholwayo, ngithi awungabazanga ini ifaith. Mawuzwa izwi likaNkulunkulu lithi wasabela wakwenza lokho kwenze by faith. So mawufuna ukufunda ke bazalwane kabanzi ngefaith, uHebrews chapter 11 uyasitshela ngamaqhawe 1 wenkolo bazalwane. Yiko la fanele sifunde khona ukuze sazi ukuthi inkolo into mawenza into by faith usuke wenza. So likewise bazalwane, yasho futhi iBhayibheli ukuthi the failure to do into kufanele uyenze futhi nayo iyini, the failure to do what you need to do. Into simple kanjani ukuthi uhlanganyele nani nabazalwane. Ayithi siyazi fellowship, the failure to ukuthi uhlanganyele nabazalwane into simple bazalwane yini isono ukungayenzi ekufanele ukwazi ukuthi ko right kumele ukwenze isono. Cela singakhulumeli eBhayibhelini, cela uyifunde mzalwane, James chapter 4 verse 17. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Okuhle ngithi angakwenzi kodwa uyazi ukuthi fanele ngabe ngenza so kodwa ngekwenzi kuyisono kuye lokho, ngithi. So abaningi ke bazalwane bazoposta basho thina zange sicommit lezo zono lezi engikhuluma ngazo, ngithi
batshela uNkulunkulu ayithi khona iJudgment Day khona labahleli nawo uKristu sekajaja khona bazosho ukuthi mina ngizenzanga lezo zinto lezo ozikhuluma ngazo ba confident bazalwane ukuthi bona bayenzanga izinto ezirong but banga realize ukuthi kumanje if you are not active ekwenzeni izinto eziright zaNkulunkulu uyisona khona ongakholwa manje ngithi akekho ebandleni akahambi ngani ngezwi likaNkulunkulu ukhona osebandleni ongahambi ngani ngezwi likaNkulunkulu kodwa makufika ngale uzowenza ngathi uhamba ngezwi likaNkulunkulu asho ukuthi mina bengizenza certain things but lezi ozishoyo azikho bazalwane. The plain truth ukuthi sonke we have sinned against ubani abangakholwa basina ngokuthi they don't live righteous lives angithi they are not faithful to God angithi if now khona phakathi ebandleni ungahambi within the boundaries zaNkulunkulu ukuthi ube righteous ube faithful uwenze okuright uyabalelwa nawe kuphi kuzo lezo kulabo bantu labo. So to cut it short bazalwane all have sinned. Cela sifunde kuRomans chapter 3 verse 23 ngoba uKristu kahle kahle uzele thina ngithi besiphila impilo ezingasiza ezingenabo uNkulunkulu phakathi wamthumela uNkulunkulu ukuthi azokwazi ukusindisa lapho ukuze sibuyele kubani kuNkulunkulu. So mase silapha phakathi kufanele sithubeke senze sihambe ngendlela yakho uNkulunkulu. Cela ubheke mzalwane ukuthi lo ozozilandulela athi mina zange commit any sins la ekukhulunywa ngazo nayi ke iverse la ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu basilalelwe yini inkazimulo kaNkulunkulu meaning akuna glory kaNkulunkulu empilweni zabo angithi. So manje bazalwane umuntu onjalo okungena inkazimulo kaNkulunkulu kuwe uyisoni and the penalty yesono yini mzalwane ku chapter 6 khona lapho ku verse 23 ngokuba inkokhelo yesono ingukufa kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Inkokhelo yesono iyini iwukufa lokufa ekukhulunywa ngakho ake sikubheke bazalwane ngoba masibheka izwi likaNkulunkulu likhuluma ngokufa okuthathu la. Cela sibheke okokuqala ukuthi ukufa okunjani. Okokuqala ke bazalwane i-physical death. Angithi yasho ukuthi inkokhelo yesono iletha ini ukufa. Ukufa ke uNkulunkulu asifundisa kona okokuqala yini ukwehlukana komphefumulo nani nenyama. James chapter 2 verse 26. James chapter 2 verse 26. Ukufa kokuqala it's a physical death bazalwane. The separation of the spirit from the body. Efuna mzalwane. Ukuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi ufile. So sonke sizokuface lokho angithi physical death the appointment none of us will escape. Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. Futhi njengalokhu kumiselo yabantu kuba bafe kanye emva kwalokhu ukwahlulelwa. Emva kwalokho yini ukwahlulelwa kumiselo ukuthi abantu bafe kanye. Angithi so ukufa kwesibili ke bazalwane ukufa kunjani yilo kufa lokho esibiza spiritual death. Lokho kufa ke bazalwane kuza makungena isono emuntwini
kurob umuntu that spiritual life. Umuntu namhlanje ongamukelanga uJesu umuntu ozambelayo nje ofile because akasindiswanga ezonweni angithi ukuze akwazi ukuthi aphile a spiritual life. So the second death is the spiritual death esingeniswa isono, kungeniswa isono lokufa lokho kugrobe ukuthi ube nani the spiritual life. Ephesians chapter 2 verse 1. Ephesians chapter 2 verse 1. Singakhohlwa bazalwane isihloko sethu esithi uKristu uze emhlabeni angithi ukuzosindisa abantu kuphi ezonweni. Manje sidefine lezono ukuthi izono yiziphi ukuze sikwazi ukubalekela ini inkembe osona lesono bazalwane. Ephesians 2 verse 1. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Does it mean besifile physical? Wasiphilisa? No, uyasho ukuthi usiphilisile thina besinjani esasifile ngeziphambeko nangani nangezono. Colossians 2 verse 13. Zala siyabonga ngicela uvule u1 Timothy chapter 5 verse 6. Colossians 2 verse 13. Sasifile kuphi eziphambeni. Nani ke ebenifile ngeziphambeko nangokungasoku kwenyama yenu wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye thethelela zonke izono zethu. Siyabonga sana. Ngicela ufunde u1 Timothy chapter 5 verse 6 eqinisekisayo bazalwane ukuthi ufile usaphila. Ngicela uyifunde. But she who lives in pleasure is dead while she lives. Uyayizwa uphila ngani nenkanuko angithi in pleasure. She's dead while she lives. Should ufe spiritually. Angithi okunye ukufa kokugcina bazalwane sifunda ngako kulo izwi likaNkulunkulu yikho lokho kufa for eternity. Kufa kwenguna phakade. Eternal death yini ipunishment yaloyo oqhubekayo aphila impilo yesono. Lokufa kokugcina okwalo wenzani oqhubekayo in sin. Esiceda ukufunda ngalo wenkanuko ukuthi ufile aphila. Kwamthola ukufa bazalwane lokuyana kokuqala ukuthi physical death uzoyenzani uyolahla lo muntu. Lena yiyo ukufa kwakhe lokho etsithi eternal death ngokombhalo. So lokho kufa lokho bazalwane ukubamba maye wayenzani wafa usahamba ezonweni noma kwafika uKristu ayithi abanye ngeke bakutaste ukufa. uKristu uzofika abanye basaphila ke wafika uKristu akuthola usahamba ezonweni. Lokufa lokho esikhuluma ngakho manje yikho lokho kuyokuthola. Lokho okugcina ukuthi uyolahlelwa emlilweni uyothormentwa uyolahlelwa ebumnyameni la kukhona ukukhala nani nokugedla kwamazinyo. Asibonani siyakhala nje siloku nje sizomazinyo abantu aloku ayagedla lapho. Ngicela siyifunde kuMatthew 25 verse 46. Mzalwane Matthew 25 verse 46. Mzalwane 1 John chapter 5 verse 28 no 29. And these things will go away into everlasting punishment. To Lasting punishment. ushuthi angeke saba nenye impilo angithi maso uzithola lapho meaning uyosha inguna phakade. But the righteous into eternal life. Naye lo lungile uJesu amthola lungile uyovukela kuphi ekuphileni okuhle angithi
Cela umfundi mzalwane John 5. Ningamangali ngalokho ukuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo, abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahla. Ekuvukeni kanjani kokulahlwa. Yikho lo esikhuluma ngakho ekuvukeni kokulahlwa. That's the death yani eternity. So ke bazalwane isihloko sethu sisitshelile ukuthi siqinisekile bazalwane this saying ukuthi uKristu uzele ini izoni. Akafuni ukuthi ukubambe lokho okuthathu lokho esiceda ukukhuluma ngakho. Why sithi akafuni ukuthi uNkulunkulu ukubamba? Ungani bazalwane? Ayithi sithina asifuni ukuthi uNkulunkulu akathanda ukuthi lokufa esikubalile kokuthathu kumbamba abantu bakhe. Akakuthandi lokho. Usibonise kuphi ukuthi akakuthandi? NgoJesu ange John 3:16 asiphinde mzalwane. Ukusibonisa ukuthi akafuni sitholakala sifile physically. Abanye bazokutaste ukufa angithi ngokudeath angithi physically akafuni sife spiritually akafuni sivukele kulahlekweni. Sibonisa amavesi afana nalawo uJohn 3:16 ukuthi usithandile angithi ngicela uyifunde mzalwane. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila ukuphakade. Yayibona lothando olungaka. Number 1 ngale verse kufanele sibheke ukuthi uNkulunkulu uthumela uKristu ukuthi asindise ebhujeni angithi ukuthi singayi kuphi ebhujeni. Okholwayo kuye uJesu uyakwenzani? Uyakusindiswa ngithi. That's the only condition ayifunayo kulo. Okholwayo ngithi. Usho kanjani manje ukuthi okholwayo angayi kuyobhubha kodwa ekuphileni okunjani ngenxa yothando bazalwane. So loyo ke ongakholwa bazalwane uyokwenzani? Uyolahla. Ayithi sho kanjani the last one, the last line. uJesu bazalwane lensindiso sithola ngani? Ngaye. Sithola ngobani? Ngaye. Ayithi sishilo ukuthi kungaba buhlungu bazalwane ukuthi uthi uyagula useyiphuma payinini kungena doctor. Kungaba buhlungu ukuthi usezonweni ungenile ezonweni kungena msindisi. Kodwa manje sibonisile ngezwi likaNkulunkulu ukuthi umsindisi unjani? Ukhona. Maceda uJesu ukuresurrecta bazalwane ugain all authority angithi. Cela uyifunde uMatthew 28:18. Ayisesezwe lapho ukuthi ube obedient to the cross angithi. Kodwa manje makavuka uNkulunkulu uyewavuka uNkulunkulu amnikeni bazalwane. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Uphiwe amandla wonke kuphi? Ezulwini nasemhlabeni. Lawo mandla lawo uthe bayenzeni ngawo uyo ngasikhomanda ke ukuthi siye manje ayithi uyophiwa amandla. Uthe ukhomande ini abapostoli ukuthi bayoshumayela ini ivangeli. Noma ini indaba ezimnandi. Angithi zimnandi indaba. Asibuyeleni futhi. Imagine usezonweni akunamsindisi. Kusho ukuthi le indaba zimnandi ngoba sekakhona ngithi. Ukhona umsindisi. Yikho ivangeli kuyindaba ezinjani? Ezimnandi. Uthe benzeni mzalwane? Mark 16:15. Ayithi uphiwe igunya lonke namandla onke uthi benzeni makabathumela ukuthi bayoshumayela ivangeli.
And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. To every Creature. singayikhohlwa le. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Angithi it's the same way le uNkulunkulu ayishiyo kuJohn 3 verse 16. Uthi ongakholwa uyakulahlwa. But manje sesizwa sekukhona elinye igama la. Makufundiswa ini ivangeli noma indaba ezimnandi. Ozikholwayo enzeni ababhadiswa ngithi uyo ozoyenzani loyo ozosindiswa ngithi verse 16 uthini mzala. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Uyolahlwa ngithi simple bazalwane but yet inzima kwabanye abantu. Thina njengoba sila sonke sikholiwe ngithi mabafika kithi sabona ukuthi indaba ezinjani esimnandi siyafuna ubudlelwana nobani noNkulunkulu asifuni yolahlwa. Sakholwa ivangeli senzani sabhabhadiswa. Lapho ungaqinisekisa ukuthi umuntu njani usindisiwe. Umuntu angeke asindiswe angalazi ini ivangeli. Cela ufunda uRomans 10 verse 13 ukuya ku15. Romans 10 verse 13 ukuya ku15. Ngokuba bonke bayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga kuye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga na? Njengalokhu kulotshiwe ukuthi yeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Indaba ezinjani ezintsha phela ku17 mzala. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ukukholwa kuvela ngani? Ngezwi. Izwi likhuluma ngobani? NgoKristu ngithi. Kusho ukuthi ke bazalwane kufanele sishumayela. Bazokholwa kanjani? Bazosindiswa kanjani abantu? I think this is a trustworthy saying. Ukuthi uzele ini? Ukusindisa izoni, ethi umhlaba ngithi. Kodwa bazosinda kanjani bangalazi? That's a fair question ngithi. Wena lokho okuzwile wasindiswa ngako kufanele ukundlulisele kubani? Kwabanye. Immediately bazalwane uphuma emanzini sowusindisiwe. Now the obligation yokuthi uyotshela abantu ukuthi benzeni babalekele izona ngithi bakwazi ukusindiswa. Kahle kahle akekho umKristu ongafanelanga ngashumayeza abantu. Ngamanye amagama ukuthi bayokholwa kanjani emsebenzini la ukhona. Bayokholwa kanjani esikolweni la ukhona. Bayokholwa kanjani abomakhelwane la ukhona. Bangazwanga ngoKristu. Imagine bazalwane iduduza yonke. Inomzalwane siyabonga kuphela lapha. No baningi kancane ne. Kodwa bazalwane abantu abazi ngoKristu, ile few yaziyo ngoKristu. Bazosinda basekujudge. Ngeke bazalwane. Ngeke basinde because le few le into ebnandi ngalento ukuthi wathuma 12. Wena uzothi sibancane thina la sikhona kodwa yena wathuma 12. Namhlanje le ngaleyo 12 uze wasindiswa. So sisibuza lokho bazalwane, if besingasashumayeli, if besesincena bazozwa kanjani? Singa yanga kubo. Akube ichoice yakho umuntu. Hayi kube ichoice yakho wena ophethe imangeni. Ukuthi bayenzeni bangalizwa abantu. Ngoba bazalwane
ibuhlungu lento eyobayenzakalele bejina awubashumayezanga izwe ukuthi bayozwa ubuhlungu obunjani. 2 Thessalonians chapter 1 verse 6 ukuya ku 10. Second Thessalonians chapter 1 verse 6 ukuya ku 10. Since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. In flaming fire, taking vengeance on those who Do not know God. yabona bamazi yet sikhona ngithi they don't know uNkulunkulu sikhona abangamazi kuqala uyoshisa laba abangamazi futhi abayenzani msala And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. nalabo abangenzani abangathobeli ini ivangeli lakabani likaJesu. Ukhona umuntu ongamazi uJesu. Hey, mina ngibone nge-8-year-old ukuthi i-8-year-old engakhona engaye esontweni ongakhuliswanga ngokukholwa ukuthi uJesu uyaziwa bazalwane. Khona abanama-questions angithi wena ufike uyabaqinisekisa ngayo sizomazi sonke umhlaba wonke angithi ngoba ewuNkulunkulu sizomazi kodwa khona laba kufanele ubazise kahle ngendlela eright ukuze bamthobele ivangeli bamazi ubani uNkulunkulu. Ngoba masingenzi kanjalo bezalwane bheka abantwana babantu kwenziwani ngabo and nathi sizobe silapho basiyenzanga ini umyalo kaNkulunkulu. Cela uqhubeke mzalwane. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. When he comes in that day, to be glorified in his saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. Yes, our testimony among you was believed. So ithini testimony yethu iyobhiliva kanjani sengayo bazalwane. So ngicela se ivangeli the way le powerful ngakhona bazalwane lingamandla kabantu manje singakungabazi lo singathathi sithi asikholwa ukuthi abantu bazosindiswa in this day and age ngoba lenani lenamandla. Ngicela ungifundele yona Romans chapter 1 verse 16 ukuya ku 17. Wena net nje wakholwa lokho ukuthi linamandla, the rest izoyenziwa ubani uNkulunkulu. Wena hamba batshela uNkulunkulu uyo ozoyenza ukuthi bakhona. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The just shall live by faith. The faith ngena misebenzi njani? Ifile. So sesiyazi ukuthi liyamandla. Kahle kahle mawungena endlini yomuntu noma ushumayeza umuntu emsebenzini noma esikolweni umtshela ngamandla kabantu kaNkulunkulu akwazi ukusindisa. Lamandla lawo akwazi ukusindisa umuntu ezonweni zakhe. Yini gospel bazalwane? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 ukuya ku 4. La umzalwane besakhumbuza abazalwane baseKorinte ukuthi bangalikhohlwa ivangeli bazalwane. Ngoba ivangeli kuyamiwa kulo. Mawungalithathanga in vain uyabonakala ngokuma. Nokuludlulisa ngithi ubeke mzalwane. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, in which you stand, and in which you stand, by which also you are saved. Angithi you are saved by which also again ubeke. If you hold fast
that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which also I received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Angithi, according to the scriptures, he died, angithi, he was buried, and he rose again, angithi, according to the scriptures. Ayithi ama-scriptures yiwo fanele uyotshela umuntu ngawo. Njengoba shilo Romans bazozwa kanjani ungabatshelanga ngezwi ngoba ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi ngithi likaNkulunkulu. So kufanele bakwazi. And then khona uzofika kwakhe akutshele ngevangeli eli different. Angithi ufike kwakhe laphayana athi yena usindisiwe ukutshela ngevangeli eli different. Kufanele umbonise ukuthi ivangeli eli right yile lesiceda ukulifunda ngithi umfundele ukuthi angadidwa abantu ivangeli liwana ngithi alikho elinye lisindisa abantu bazalwane. Cela sibheke la umzalwane akhuza abazalwane baseGalatia ukuthi bangathatheki kalula. Galatians chapter 1 verse 6 ukuya ku9, because khona bafuna ukudida abantu ngithi balethe ivangeli kungasilo leli elikabantu elikaKristu. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Yes, to a different gospel. Which is not another. But Sinai gospel. But there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. But even we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you. Let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bond servant of Christ. Siyabonga mzalwane. Uyabonisa umzalwane ukhona bazoza namanye amavangeli ekungasina amavangeli. Kodwa the sad truth ukuthi abantu bayawabelieve. Wena umsebenzi wakho ufanele ukwazi ukuthi umbonise ivangeli ekuyilona lona. Ukuthi umuntu angayi kuyolahla sekafikile. Uyayibona? So le vangeli ke bazalwane sizwile ke ukufa ukwembelwa na ukuvuka kwakabantu kwakaKristu ngithi. So lelo vangeli liyathobelwa. Awugcini ngokulizwa kuphela bese uyalikholwa, kufanele ulithobele. Ayithi ushilo uThessalonians chapter 1 ukuthi kuyopunishwa abangalitobelanga. Awugcini ngokuphakamisa isandla uthi ngilithobele. Khona kufanele ukwenze, and lokho kuye kwakhulunywa uJesu kuMark 16 verse 16 angithi uthe olizwile abhabhadiswe uyakwenzani uyakusindiswa. Yikho ke ukubhabhadiswa la uthobela khona ini ivangeli bazalwane embhabhadisweni. Fanele ufundiswe ngevangeli bese fanele ulikholwe bese uyabhabhadiswa ngithi. So why kufanele sibhabhadiswe? Hlanzwe izolo. Angithi kufanele sihlanzwe izolo. Izolo zihlanzwa kuphi? Emanzini. Asibhekele Romans 6 verse 3 ukuya ku6. Romans chapter 6 verse 3 ukuya ku6. Le answer bezalwane yomuntu obuzayo ukuthi kungani kufanele ngibhabhadiswe. Ngoba ngiyamuza uJesu uthi mangikholwa yebhabhadiswa ngizosindiswa. So kungani umuntu kufanele abhabhadiswe na? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Nayo kuqala ngithi uyabuza uthi awazi yini, uyababuza ama-Romans uthi don't you know ukuthi thina sabhabhadisela ekuphi kukho ukufa.
angithi ivangeli sithe yini ukufa angithi ukwembelwa nani nokuvuka so uthi first of all sibhabhatiselwe kukho ekufeni kwakhe kwayenzakalani zalani ku4 Therefore we were buried with him through baptism. Sambelwa ngethina ngesilokisho ukungcwadi kodwa abantu base KZN bayambela basho kanjalo ngithi sangcwatshwa naye bazalwane ayithi sife naye sangcwatshwa naye kuphethuleni lamanzi ngithi kuze senzeni mzalwane ngoba sithe ukuvuka futhi kube that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Angithi bazalwane Jehova mawuphuma emanzini na uphuma sonjani so ususiwe izono. One of the is a supernatural uNkulunkulu azenza ngithi we won't see ukuthi uzisusa kanjani kodwa uyakutshela ukuthi bawumbelwa uphuma uzophumela ekuphileni okunjani okusha lapho sihlanganiswa naye uKristu kuphi ngawo umbhaphathiso kuverse 6 mzalwane knowing this that our old man was crucified with him that the body of sin might be done away with that we should no longer be slaves to sin angithi kusho ukuthi mangaba awungenanga emanzini useseyini useseyiso mawungangenanga emanzini useseyiso ngifundela u5 verse 5 for if we have been united together in the likeness of his death certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Yayibona sivuka naye sihlanganyiswa naye kahle kahle kuphi embhaphathisweni. Yayibona manje sipa umuntu ubhaphathiswa kanjani na bazalwane? Ngokucwiliswa emanzini amaningi angithi lisho kanjalo iBhayibheli angithi so asibheke into ebalekile ukuthi sidefine legama ubani ubaptism angithi ukuze singayenza ama mistakes sizithole sesenza lokho okungashiwo ilegama ibaptism so legama leli baptism lesuka ke egameni lesGreek bazayithi siyazi ukuthi New Testament was written in Greek so if you wanna understand bazalwane kahle ukuthi amagama we-New Testament athi fanele utranslate from Greek to your language in this case akethi baptism in English so legama leli ubaptizo ngesGreek mal translatewa into English bavele bayabona transliterate ngithi ukutransliterate bazala ukulithatha linjalo ukuthi okholwayo acwiliswe uyakusindiswa ngithi so bona balitranslateile kuphela ukuze usazi meaning yalo ngithi so asibheke lona lisho ukuthi ukucwiliswa ngithi to immerse to deep to sunk umuntu phakathi ukuthi angabonakala ngithi into ecwilile into ongayibona ngithi ephakathi kwamanzi so legama lelo lisho lokho bazalwane alisho ukuthi fanele umuntu asprinkilwe ngithi lelo akusese meaning yaleyo alisho futhi ukuthi umuntu fanele athelwe in amanzi lisho ukuthi umuntu fanele acwile phakathi bazalwane emanzini so sibona phi sinama example abonisayo ukuthi abantu bebaqwiliswa ngithi John 3 verse 23 abazalwane baphambili bebaqwilise bebal understand the meaning ye baptism or baptism now John also was baptizing in Anon near Salim because there was much water there because why bekakhethe lapho ngoba bekunamanzi anjani umuntu yakhona ukucwila la unamanzi anjani amaningi
So mawungacwiliswanga awuphumanga ekuhambeni in newness of life. Cela amanye singese sawafunda. Ngicela ujampele ku Acts chapter 8 verse 38 to 39. Izenzo Acts chapter 8 verse 38 to 39. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the Enoch went down into the water, and he baptized him. Now when they had come out of the water, Sibona kanjani mzala when they had come out. Angithi ubone isukuthi bebaphakathi kwamanzi. So without ukungena phakathi bazalana my friend awuqolelwanga ini awuhlanzwanga ini izono. So i-conclusion yami ke le bazalwane uKristu it's a trustworthy saying lena ukuthi uKristu uzele ukuzosindisa abantu kuphi ezonweni. It was very important ukuthi sisazi ukuthi isono nokuthi uphuma kanjani esonweni ukuze wazi without a doubt ukuthi mina ngisindisiwe. Ngicela ke bazala sibheke lamavesi okugcina mzala ngicela ungivulele uLuke 19 verse 10. Mzala ngicela ungivulele uJohn chapter 1 verse 29. US vala ngawo lawo abonisayo ukuthi there is eternal death awaiting all who enter and continue in sin. Again, so indlela ke yokuphuma aqinisekisa ke nalama verse ukuthi uKristu uzele bona labo ebeba outside the boundary kaNkulunkulu. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Angithi bazalwane ukufuna nokusindisa okunjani okulahlekileyo. Kahle kahle babathi ukufuna nawe soyangena la mzalwane. Kumele siyobafuna. Size senze sibathole laba balahlekileyo. Cela uyifunde mzalwane lokugcina. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." The Lamb of God who takes away the sin of the world. So leyo nto iqinisekile ukuthi uKristu owenzani owumsindisi. Akekho omunye akusuMahomed akusuShembe akusuLikhanyana. Ubani? uKristu bazalwane. Sisindiswa naye. Ngiyabonga mzalwane. Amen bazalwane. Siyabonga umzalwane uNkosi ngokusifundisa ngokuba uJesu nguye emhlabeni azosindisa izolo. Ingelosi uma ikhuluma noJosepha yeyathini uMaria uzakuzala indodana umqambe igama ukuba uJesu ngokuba uzokusindisa abantu bakhe ezolweni zabo. Amen. Mzalwane uphinde wathinta futhi indaba yesono ukuthi siyini isono. Sakhuluma bazalwane nangendaba yombhabhadiso. Kusho ukuthi uzalwane bese ka prepare ukuba this year ngoba njenga last year iplan ukuba bazalwane sishumayele. Sazi ukuthi uma sishumayela abantu sibashumayela kanjani. Okokuqala sifundile kuKorinto ukuba sishumayela ivangeli ngeke salithola ngithinathi. Angeke siculiswe thina emanzini bese sifike sithi hey swimming pool eduduza weko. So siza kuthi nje ngamanzi as long as thintile amanzi. But ngingaqhithi isikhathi bazalwane ngizocela ukuba sihlabelele speed bazalwane. Angazi ukuthi abazalwane bayazi 64 page page 22 abaphethe amahlelo. Isipedi 64 page 64 page 22.
di khashe muthu ya rata matle muthu ya rata tirisa bote di fate ni tabe tate alirato ubita bote muthu ya rata matle muthu ya rata bote sidieve tena mujapo napo isekona Jesu kizila teresho kupilo